Ibihe byiza mwe mwese mukunda kandi mukurikira On Time TV, your channel, your choice, muri mu bice bitandukanye by'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengero bwaryo. Nibagiwe n'abari hano mu mujyi wa Kigali, abatwumvira mu bihugu bituranye n'u Rwanda, hano mu karere k'ibiyaga bigari muri Afrika ndetse no hirya no hino ku isi. Mbahaye ikaze rero muri kano kanya aho tugiye kugaruka ku makuru agezweho, amakuru tugiye guhera mu kigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu, aho kimaze iminsi mu bikorwa byo gufotora abanyarwanda n'abaturarwanda kugira ngo bazahabwe indangamuntu nabuhanga. Ni indangamuntu izasimbura isanzwe ikoreshwa. Kuri ubu ngubu rero ngiye kubabwira uburyo cyangwa se igihe gukoresha indangamuntu zisanzwe mu Rwanda bizahagararira, ari naka makuru tuyakomereza muri Minisiteri y'Uburezi. Tuze turebe ibigiye bitandukanye byatangajwe na Minisitiri w'Uburezi, aho harimo kuzamura ireme ry'uburezi n'izindi ngingo zigiye zitandukanye, ariko by'umwihariko turaza kwitsa ku kibazo cyo kwiyahura mu banyeshuri. Ni nyuma yuko umunyeshuri wiga muri RP Tumba College apfuye bikekwa ko yiyahuye. Minisitiri w'Uburezi Nsengimana Joseph yavuze ko hari gutegurwa uburyo bwo gutangiza ubujyanama mu mashuri bwunganira ibindi abanyeshuri bagenerwa mu rwego rwo kufasha abashobora kuba bafite ihungabana cyangwa se abashobora kuba bafite ibibazo bijyanye n'imitekerereze. Ibi ngibi akaba ari byo yavuze mu nama ni nyuma y'itariki ya 24 Werurwe 2026 ni mu ishuri rikuru ry'ubumenyingiro n'ishami rya Tumba muri Rulindo. Bikaba byaramenyekanye ko umuhungu w'imyaka 20 muri iryo shuri yasanzwe aho yaracumbitse yamanitse mu mugozi w'inzitiramibu yapfuye. No nkuru mwarayumvishe, turaza kwigarukaho mwumve uburyo bugiye butandukanye muri amakuru. Kandi ndasoza mbabwira impamvu abakoresha mituweli batemererwa kwivuza mu mavuriro yigenga, nk'uko Minisitiri Dr Nsanzimana Sabin, Minisitiri w'Ubuzima, nawe yaje kuba atangaza impamvu abakoresha ubwisungane mu kwivuza buzwi nka mituweli batemererwa kwivuriza mu mavuriro ya leta. Turasoreza ku nkuru y'akababaro. Ni inkuru ivugwa mu karere ka Karongi, aho imvura nyinshi yaguye mu karere ka Karongi yateje inkangu igafunga umuhanda, ikagwira n'abamotari babiri n'umugenzi. Abamotari bombi bakahita bitaba Imana, umugenzi akarokoka. Ngwaye ikaze ku makuru yacu mu buryo burambuye. Nuza kugira igitekerezo, icyifuzo ndetse n'inyunganizi, uranyandikira muri comment kandi like ukoresha. Niba utarakora subscribe nawe ikoreho kandi kwa n'amagambo yanditsemo subscribe mbere zina On Time TV harayitaza akamenyetso k'inzogera nakuga kandiho, aho uzajya uba wibere mu rugo, mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye uzajya burimo nzajya mwereza ubutumwa bugufi notification, bityo be mu bambere bahorana amakuru menshi meza agiye atandukanye. Igihe cyo gukoresha rero indangamuntu zisanzwe zikoreshwa mu Rwanda kirarangirana na Kamena uyu mwaka 2027 hatagize igihinduka hatangire gukoreshwa indangamuntu y'ikoranabuhanga. Nizere ko wamaze no kujya kwifotoza, aho ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA kimaze iminsi mu bikorwa byo gufotora abanyarwanda n'abaturarwanda kugira ngo bazahabwe indangamuntu koranabuhanga. Ni indangamuntu izasimbura isanzwe ikoreshwa. Bikaba biteganyijwe ko indangamuntu isanzwe izahagarikwa gukoreshwa muri Kamena 2027, nk'uko umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA ni Josephine Mukesha yabwiye The New Times ko nyuma y'icyo gihe indangamuntu isanzwe itazongera gukoreshwa, aho mu magambo ye bwite yagize ati: ku gihe narengwa cyo muri 2027 amabanki, ibitaro, ibigo by'itumanaho n'ibigo bya leta biteganyijwe ko bizakoresha gusa indangamuntu ikoranabuhanga. Izi mpinduka zikaba zivuze ko abantu badafite indangamuntu y'ikoranabuhanga bashobora kugorwa no kubona serivisi. Bikaba biteganyijwe ko indangamuntu izaba ifite ikoranabuhanga rigezweho ku buryo bizaba atari ngombwa kwirirwa umuntu agendana irangamuntu ifatika. Aho yagize ati: indangamuntu izajya ihabwa umuntu akivuka, bizatuma abaturage bose bagira umwirondoro bitandukanye n'imikorere yari isanzwe, aho yagirwaga n'abafite imyaka 16 kuzamura. Ku batanga serivisi bizoroshya ibijyanye no kumenya abakiriya babo. Ibi bikaba bitangajwe mu gihe ibikorwa byo gufotora abashaka indangamuntu y'ikoranabuhanga mu mujyi wa Kigali bisigaje iminsi 7 kuko bizarangira ku itariki ya 2 ukwezi kwa 4 umwaka 2026 kuri site zose zikiri gukorwaho
abikomereze mu ntara. Twihute tujye ku makuru yatangajwe na Minisitiri w'Uburezi. Ni nyuma y'uko umunyeshuri yiga muri RP Tumba College apfuye bikekwa ko yahuye, Minisitiri w'Uburezi Nsengimana Joseph yavuze ko hari gutegurwa uburyo bwo gutangiza ubujyana mu mashuri bwunganira ibindi abanyeshuri bagenerwa mu rwego rwo gufasha abashobora kuba bafite ibibazo bijyanye n'imitekerereze. Ibi yabivuze nyuma y'uko ku itariki 24 ukwezi kwa 3 2026 mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro ishami rya Tumba muri Rulindo byamenyekanye ko umuhungu w'imyaka 20 muri iryo shuri yasanzwe yaracumbitse yamanitse mu mugozi w'inzitiramibu yapfuye. N'umuhungu wigaga mu mwaka wa mbere wa Information Technology, ndetse aho yasanzwe hapfuye hari n'undi mwana w'umukobwa w'imyaka 18 wari waje kumusura nawe yapfuye. N'imfu zombi inzego bireba zigikora iperereza ngo hamenyekane neza ukuri kwazo, ariko bikekwa ko umuhungu ashobora ko yari yahuye nyuma yo kwica uwo mukobwa, kuko ngo hari n'ubutumwa bugufi yandikiye iwabo babwira ko yamwishe. Ni mu kiganiro Minisitiri Nsengiyumva yagiranye na One Nation Radio ikorera kuri internet, yavuze ko uretse uwo munyeshuri yerutse kwitaba Imana hari n'abandi banyeshuri bagenda bumvikana biyahura baba babiterwa n'ibibazo byo mu mutwe. Ati hari ibyo biherutse kuba, ariko hari n'abandi tugenda twumva hirya no hino bapfa mu buryo bubabaje kandi batunguranye. Akenshi rero ugasanga harimo ibibazo byo mu mutwe n'ibindi byinshi. Gusa kuri bari abaherutse gupfa by'umwihariko we haracyakorwa iperereza kugira ngo tumenye icyabaye, turebe uko twafasha haba imiryango cyangwa se n'ayo mashuri. Yakomeje agaragaza ko ariko hakiri ingamba Minisiteri y'Uburezi ishaka kwigaho zunganira ibyo abanyeshuri bagenerwa kugira ngo ikumire icyo kibazo cy'abanyeshuri biyahura. Ati iyo tuvuga abanyeshuri tuba tuvuga bari ku ishuri, ariko no mu gihe batari kwiga bari aho bataha baba bakira abanyeshuri. Abanyeshuri rero bari mu mashuri makuru na kaminuza nka UR na RP hari ubufasha bw'amafaranga abatunga leta ibaha kugira ngo bashobore kwiga. Muri ubwo bufasha bigaragara ko hari ibigomba kwiyongeramo nk'ubujyanama kugira ngo mu gihe umwana atangiye kugaragaza ibibazo byo mu mutwe afashwe. Avuga ko ubwo buryo ugomba kujyaho, avuga ko ubwo buryo hagiye kwigwa uko bwashyirwa mu bikorwa, ariko asaba n'ababyeyi kongera kwita ku bana by'umwihariko kuko hari uburezi ishuri ritanga ariko uburere bugakomeza kuba ubwabo. Ati turakangura imiryango kandi kugira ngo yegere abana babo. Iyo umwana yagiye ku ishuri ntabwo umukura amaboko ngo yemenye, ahubwo uramukurikirana, ugomba kumenya icyo akeneye kuko burya hari ibyo imiryango ishobora gufasha ishuri ridashobora, nk'ibyo bibazo biba bituruka ahandi. Ababyeyi badufashe dufatanye kugira ngo turerere u Rwanda. Imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC igaragaza ko mu mwaka wa 2024 mu bantu bagera kuri 302 bagerageje kwiyahura, abangana 51 n'ibice 67 ari abagore, naho 48 n'ibice 33 ari abagabo. Muri bo urubyiruko nirwo rwinshi kuko rungana na 51 n'ibice 3% bari hagati y'imyaka 19 na 35, naho 16 n'ibice 8% bari munsi y'imyaka 18, mu gihe 32% bari hejuru ya 35. Dukomeze kuri no nkuru dukesha Minisitiri w'Ubuzima Nsanzimana Sabe, aho yatangaje ko abakoresha ubwisungane mu kwivuza nka mituweli batemererwa kwivuza mu mavuriro yigenga kuko ikiguzi cya serivisi muri aya mavuriro kitangana n'ikiguzi cyo mu mavuriro ya leta. Impamvu abakoresha mituweli batemererwa kwivuriza mu mavuriro yigenga ni kimwe mu bibazo Minisitiri Nsanzimana abajijwe n'abagize inteko ishinga amategeko ku itariki 23 z'ukwezi kwa 3 mwaka 2026. Minisitiri Nsanzimana yavuze ko kuba abafite ubu bwisungane mu kwivuza bativuza mu mavuriro yigenga biterwa n'ikiguzi cya serivisi z'ubuvuzi kiri hejuru muri aya mavuriro ugereranyije no mu mavuriro ya leta. Ati impamvu bidakorwa ubu cyangwa se bitanateganyijwe nuko leta ishyira byinshi mu mavuriro ya leta. Nguhaye nk'urugero, buri umuforomo wo kwa muganga mituweli imwishyuraho 20% gusa, andi 80% leta iba yayamuhayemo umushahara. Niyo mpamvu igiciro cy'umuntu wo kuri mituweli kitangana n'umuntu wivuriza mu mavuriro yigenga. Akomeza avuga ko kugira ngo abakoresha mituweli bemererwe kwivuriza mu mavuriro yigenga byasaba kuzamura imisanzu batanga. Ati buri hari byinshi biba byashyizwe mu buvuzi bwa leta ku mavuriro ya leta ku buryo ubishyize mu mavuriro yigenga umusanzu wa mituweli waba munini cyane, twawubara mu bundi buryo butandukanye. Leta y'u Rwanda yeretse gufata icyemezo cyo kuzamura imisanzu ya mituweli bitewe na serivisi z'ubuvuzi nshya zongewe mu zihabwa abafite ubwishingizi. Kuri ubu ku rwego rwa mbere mu bakoreshwa na mituweli bazajya bishyura 100%, leta nizajya bishyurira
bizajya bishyura 100%, abo ku rwego rwa kabiri bishyura 3,000, abo ku rwego rwa gatatu bishyure 5,000, abo ku rwego rwa kane bishyura 8,000, mu gihe abo ku rwego rwa gatanu bazajya bishyura 20,000 ari nabyo byateje impaka. Dukomereze mu karere ka Karongi tugana ku musozo, tugaruke ku mvura nyinshi yaguye mu karere ka Karongi yateje inkangu igafunga umuhanda ikagura abamotari babiri bari kumwe n'umugenzi, maze abamotari bombi bakitaba Imana, umugenzi agakomereka. Byabereye mu mudugudu wa Murambe akagari ka Byogo ni mu murenge wa Mutuntu ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu 2026 saa 3 z'ijoro. Muri ako karere imvura yaguye guhera saa 1 kugeza saa 5, mu gihe n'ubusanzwe ubutaka bwamaze gusoma kuko aka karere kari kugusha imvura nyinshi kuva mu ntangiriro za Werurwe. Abamotari n'umugenzi baguriwe n'inkangu bava mu isantere ya Gasenyi batashye. Abitebye Imana ni Imanirafasha Dieudonné imyaka 23 warutse mu kagari ka Gashara umudugudu wa Nyabiguri, na Ishimwe Chance wo mu kagari ka Gashara umudugudu wa Gashanga uri kwitabwaho n'abaganga mu bitaro bya Kibuye. Ni Harenimana Joseph imyaka 42 utuye mu kagari ka Murengo umudugudu wa Karambo, aho umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo umurenge wa Mutuntu Ngendo Fabien mu kiganiro yagiranye n'igihe dukesha inkuru yihanganishije imiryango y'abitabye Imana asaba abaturage kwigengesera, aho yagize ati abaturage turabasaba kurushaho kugira amakenga kuko kubera imvura nyinshi maze iminsi igwa mu karere ka Karongi ubutaka bwamaze gusoma. Ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe Meteo Rwanda cyatangaje ko muri Werurwe 2026 hazagwa imvura iri hejuru gato y'ikigero cy'imuzandengo y'imvura isanzwe igwa muri uku kwezi ibishobora guteza ibiza bitandukanye. Iki kiza kibaye nyuma y'iminsi 3 mu murenge wa Gashari wo mu karere ka Karongi habayemo ikindi nkacyo, aho inkangu yagwiriye inzu igahitana abantu babiri. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema iherutse gutangaza ko ku itariki ya mbere ukwezi kwa mbere 2025 kugera ku itariki 18 ukwezi kwa gatatu 2026 ibiza birimo imvura nyinshi, inkangu n'inkuba byishe abantu 207 mu gihugu hose, bikomeretsa abantu 132, inzu 2341 zirangirika, izindi 35 zisenyuka burundu. Ndabashimiye cyane mu mibitekerezo byanyu munyandikira muri comment, mukande like, mukoresha nimwibagirwe no gukora subscribe kugira ngo andi makuru n'ibiganiro nkomeje kubategurira bya bivugwa no mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika ndetse no hirya no hino ku isi bize kubageraho mu buryo buboroheye. Mugira ibihe byiza.